Sad evo nešto više prostora za Riječane. Hodža u 16, Hodža, evo prilike za Obregona, Sušak skida! 82. minuta, situacija u kojoj je Rijeka mogla prelomiti susret u potpunosti. Štiglec je potegnuo, fenomenalna obrana Majkića. Definitivno najopasnija situacija od strane gostiju, a definitivno i najveća prilika na utakmici. Majkić briljantan u 81. Čavlina ili Livaja promašio, odnosno Čavlina obranio, 55. minuta. Bosec prema Šakoti, Šakote je propustio do Mioća, Mioću dolazi Štefulj, ali Mioć ide na udarac, Mioć kača, Labrović brani. Evo i prve ozbiljnije prilike Slaven Belupa na utakmici. Kako je prodao tunel Mioć Marku Pašaliću. Pušić hita naprijed, Pušić prolazi svojeg čuvara, ima nešto prostora za udarac, Pušić i ovo je očišćeno s crte. Pa je bio spreman.